Attention TV, yes, we inspire you more. Na yes, na say na ewie de eye abrabomu asetrapa so de enema ekoso e wo Ghana ha ene amono na ewie ase ankasa nsam de emu ode onua ba bi na asem a ode abeto eye ekwientwa wo se ekwientwa no nsam ne beto ma hwe sese ne etie bia no ye de anu yie enam mpanifo so a omonim de no ekwa enim be nam mo so e de anu yie no aba kama mesese nne de kan a wapi Attention TV so ani die ni ahobrase ma mesrewa subscribe by your channel no so na eye bell no so notification bell no wo de mesra fa won punch so kakra ma ye wate se na ye de bibia tum kunkron na te se won so wanya bi ahwe sa so na wo dwumako bi a o pese ye bo hu dawuro ma Attention TV ye bebo ye de beko echima mia mesoa na me de adoma atoso ama ya to ama enti ufa na ma na egu asena na woni mpanifo edi nkomo kama na asa na meda me guest edi na ma yentwa ho brasisia Onia baby a wose wanya obema bi ne twempra na se mu odin o mananti acha tesi edu aware kwam na areho sem awom pa ode abdan akwentwa ene se owo ba 3 years awode asie bema ya nda wati ahwe ni dom so ba be wale ni wode akwala no asie bema na won kan kire ne da enti tesi awosuro so wokoka bema yi obeka se bia watwa ntro na se wan ye no kredifo enti wo suro de abedan ye enti me nkwan so mentimi me de madwe ne se be wo fom kakra enti mpanifo wo ha ye wo Lady Reverend Mrs Victoria e wo ha sei ena oso no Attention broni Lady Prempe won fast na me ma no ye Philomena Ampof wono so no ye mmeko nyina pani e wo God's Revelation Ministry Mama Vic akwaba and Mammy share watch it. Attention TV until ya kwatwa be ye hu sana esa han ya to form kakra akwaba bebre Mama Philomena uso akwaba bebre I hope said to do for hu ye sa so na wa sorry man so obweduma so kama ye be go straight to the topic Mama so hu audio na ye nuaba no e de bai me pese me bisa say oba wo ba ko asabi wa say ya na Medase ne watifo ne ahwefo ina o ba ko oba wo ane nche wase se ka se ba ko kra na je se o tra so de a ebro ba ko na wase o ara won say o ba ko mi sakra na wo nya ekunu a okay na won say enim nia edo ko wie sa ebia ahya se na wadwene wo fom nti na no mebo ma wantimi ankura ne ko ba nsa nti ubedum pepe so bi adwene mu beda ho ama afi no unya bia obemu sede obesi hande ne nti no o ana won sei pese se anu ma ne dia hye tribu se wo ba ko na je se ana se mema no so bi e ma ne pressure wa wo ba ko amempe no wa wo ba ko amempe no no so unye hye se ha adwene oba no hwan na ne wo ye mema na se mema na ne wo ye nti no adebia no ese oye unya kodro ye bodo enye se ma wonti no ma bra boy si ana ma wonti ma say dabi na je se obi anyini na opese oye se akwala dabi umfie na waduru babia waduru no fa ho siesie fa ko na ema wanim ye duru ye nyam enti no wawo but se de wo ba kra ho na wo ba ye no obi hu a no okase sister no obo ana wo ma she erade no nye no wankasa so ye no nyam hyema se ebia ma wo mienu ma wo miensa na so nipa no be hia ho no ekunu ni hu no ekunu ni wawo se na make se ebia ahya se no na adwene no wo fom o se akwala ntini esi aware ho ma mpenifo ti ebia time ode hia we ma no no de wo ye no nyansa ni no nti no mebi okra na wantimi anhye no ho so na makobo we amane na me wale bi o me nyese odne sa apetete na fo chai pasade kro no se na adwene mu e wo soro kakra no nya abotra ka ekunu ete ho ibi ya agro di bi no kodi ye no ho ya ne se ton wanye be man ko ne ye sa ka wa jede ho no ina ya adwena e wo fo ma
sabre nti no wo ho so mani pa oni se ba be se akwala sa o sha o fu mo frase na o sua tresem na ma onyansa nti se sa de na ma nyansa no wo fom okay de ko ba sa de dia be no ada wanyem hu sa de si ye kra ko ba na no se me de ra anyam yo na won so e wo kra na concert bi no koye na bi sa kwesi ye wo hu pa kra fan bi no ko have e bi ameke no aka na no nsa kakra wa problem ni na timi tu anti ma ye ka se oba bo na dwama ba yampa no kwasem anti itasi si okay say na ho hye so no abafom enti no kwaya be ma be fa so ne no akasa ne no ma no eno ba no so no ja no sabe na so bi timisi na je sa akote akade so sabe ma no so nye na dwene se ono kwanyem bi se mun na be ba mo ni so na mo kwaye sa ndi sa aba no ta bo so enti be tra wa se sa kwan so okay bi se asisa na no che se abrabo na se ndo kai be bia hwe ase na o sore na oboabo ahoyia obesa kunya didimo ahyewade no ma Philomena sister ya sema odi abedan ni dinu kra na me refi kakra eye wodo bi na ododo be ma ne bro so na so hwe be ma 10 gram ogu osuro ye se we mi koka kire ne se wo ba wo be hwere mi ntie ye odo na wode yes na se awale na opese wode bo ho ban edi akola no esie mama me da se mefa akonya iso na mechia attention TV phone na any to the 4 asa me omohwe mo filikasi yeso mama ko meni abana se musute etimi akase ebi ko ho no mana ye wodo e na odi do be ma no odo muruso nti situation ya me wo mi se me kan wo jamia me ye den enye me de bete odo muruso etimi yesa osuro nso timi yesa okay osuro me kan e kira se mo kra be de ene me nka kra me kata so oya ne sanso na de mfonso so ya ba nti wo hwe ma ese situation wa kobi mu dada se akwala na oni be ma na ewo no na be ma kro no ni hu na ne wasan konya bi no nti oye sa ade no de bo awale no hu e ban ana foforo na wanya no metimi akasa se de okoye amwa no nti wonya we no ene e mabo we se ho ban e wo kwan we se so wa nwene se kwan ya mefa so abo ho ban e betimi de nsunsu aso nso aba wo chene bi nti me bo ho ban na makata so metimi enya be ma no se ne tie bia na dey nti na sesi a mema no mpe ma sebe ya most of Ghanaians men bi wo ho a mema na aba sesi a most of them we 100 a obenya 90 almost oba wa wo de mempe edi nti na sesi a sa de no a be yo how bi ato Ghana man so sa te se mema no so de a show mutri me nhwe obi ba yes me nhwe obi ba nhwe obi ba nti na okuta ba ko mienu a na ya den de ama wo se obenya be mama na ba wakwan enti na ma no so na mema ne ba makwam na okuta bi a na wo de esie enso mema no mo ana mane yawo obi wo ho no mo so na ba ko mienu kuta na enye ebi adwama bi no kobo obi wo ho no ko ne be ma no e ba ne san kwa be ma na frim be ma na frim ana ama sem kora no ekuta no enti na oyo babu anu hu sane obehwe ho so santi o go twitwa sane mama aka no e be baba man ti unye cho se ni sister eyi ni awaye sesia ne ba no kra wanya 3 years no sesia de be ma no wo de asie ne ho no meba echi se kwan ye be fa so a obebo be ma na ma ne ba akola na wo da ntem no wo chena bi wa kɔ ne maame ho na se ne maame ye bibi se ya e bia enka se me ban makosra me maame hwe na wanka se me ban ne akola no wo be fa ne sen sakra we that mama no problem about one say akwa na nyini bedum pempen so bi na obehunu say aware nti na me maame eyi me maya ebe de so ne maame be ba ko say ya ebe ye dene say wado bibi a chain
me yeah ehu enema mienu wafa baako but baako no fire no na je se ma me na dwe na ni je ho okay ache yenso ndi sa akra ne be nyini be dum pempenso bi no be hu se me ma me aka che be se me ba ha hwe no wanka se hwe no wanfa me ma ba ho ni asem ho ne kesi o akra no e bi ahya se ne de onya dai mo onyi dum pempenso bi no ne namfo nkomodim na ade no we bi san sa de nti na me ma me mpese my friend ma maybe o se friend sister ti akwa be du pepe so bia obe hu ni nti a ne ma me yes ade se eye papa ni nti a wo sa be ma na kra ne beta ho be ma na wa be ware ma me no yeah oh okay se akra no be hu se e bia wo nti but e bi so na be ma no kra nya we se sisi a we no be ma no nya we se obi e na oba no di sie nti ne ba no nim se me ma me ni nenso open ha udru ha ura ha and frame ma e be a frame sister you wait me say be a me sister be ba me sa na free mu na ye de na mama ana say ka chire na me many post baby be that you say abetum nti wore de kwan obetimi afa so aka de ebebre na emomo no enye nne chira sem chira sem no ma filo aya na sa di me ntia sim se man ye ne mmema na ewo but say separation ebi anasa warija bi ba bo so ba no wafa enkwala ne nyina de na ti se papa ne ka se wo gi na de kura wo se da bi me mfama eno ya adoma chede bi anyame de ache ma na se anase na enkwala no so ye from omudi echi na eno so esi aware kwan eno ona emma papa fo na wo mo ne ya wo na ya fa nkwala no edi eche ya adoma chede ana mama da se empane fo bu baby esi akoko ni bi ene ho no ma ne mba edi na chi oh enunti ana se awarija ye ba ana se mpofiri mu awo bi ba na enkwala no abedi abatan ne ho no obatan se obeni wonchen a ma udidi a na wafi akwala no esanse ne nsu nsimbo wo nti na ubisa ho se me ba na wadidi emama bebre dwe na o manije ho chen wo mo ba bia na ja onya na ranga dwo bi okọ o de akwala na to ho se wadidi se wonidi ye na akwala no ho enite na ye kwa modeko ye de ye ba emema ni bi krat mi ka se fa me ba ma me wan fa na mame a me hwe no nso oba no wan ye da se ode na ma no ma no ode na akọ na hwe papa ben ya no okọ akohwe no hwe papa ben ya wonti me hwe ni biara ofra djuma ba no agye nkofo take away bi pizza ibi no ode abra kwala nso wo fie no wono a efie aduane atwu kontu papa bi na wo ma ba ni bi edi sani ubedwale wade ni ade nyina egina obata so obema wonti me hwe ni yie enna ye mema no nso no mede na ekọ me oba ne de na ekọ adwene ewo mutirimu ne se ade echi no bagyi sika oba ni benya biadi a wagya me ye me yanti me ma ne mfa ne nkọ ni amahwe no ne mama ne chop mo ne oba na enya biani me bi no mo adwa ya nti wo fa sika no kra nkọ enu nti ana ya na bebre pese omo gye wo mo ba enka oba ne de na ekọ anka nya hwe wawo ni so no wawo no be mu kwan obe fa so ahwe no ba de echi a memma ne sika na ma ne bedi bidie ene ye me ma ne mfa ne nkọ me amagye no no ne nam ho ene be kakra ma no so be ka se ye mpembe ma wo mo so awowo dawo ye so ye de ho bagim mama nke so ye de ho gima ka ye ke ba bo ye nyina me hu se ne be hwe ye ho so yi because kosopa e de me de ba we ne nye ho so de o de ba mempe nti e be bo ama youth no ehu se ne o be hwe mo so yi na wan fa bi ankono no so an fa bi aba ma unim se sa asem me dwen hu sese ya asem kese pa o enkwala na ye wo mansanye wo sese ano aware na adum pempen so akate na wo ma bo mu hu awi ankasa but because of entro kakra we sese ano kwan ben so na won fa sie no ana sese ade won pempenifo na won biebie niema so enkyere no me da se yeso do ne ne ho akodi
Odo ne nia ne ho ti na wa ma na mi wu yo. Odo ne nia ne ho akodi mu ampa. Sisi ano. Inu aba ne ho akodi. Oba ne mo. Ya. Oba no ho na akodi mu chese. Se nya oba no ho na akodi mu. Case we the simple gra. But nam say oba na kodo. Wa power senya me on. I say Emma. Yemre ya wasa ka be ma ne ndo. No. Pesi ayemo. Ye san ho brase ne ho akodo. Nti sa odo na ya kodo no. Na wo ka say ma vulo ka say e be ka ka ma ne de wodi ma de ho jimenye ye che say. Be manya 45 to 50 no wale ya no nke o say o feel proud of class ama no. Obenya kola so ni mu awale. Emma from 30 35 40 kwa de na just say jada o kra wo shi wa yira kra o pre just say ewias akwawi ama no it is any pe obeye den no ni ho akwagim say ene also wo ma mempre oba na ni tia say jana de fie wonya agro enso no awale ba ko na wo penti obewram it is see me hu ni say yenua ba ne ho akodi wakodo a chembe manankasa enti wo hu say see wo hwe yi ho ade ye obeye ho ade o tise me wo ba hi ba ye ne den say media omo be mana mane won kanche onun ko anase won pempanifo bi ayo dasem so mo hia na o me e kan tika meme de madwene mu no onfa odokwanso na on nindi nkomo obetum crash chese na onfa hye no na o hwe on pusu no no hwe sede pampan no me wo ba o me wo ba me sheda me de asie bibisa no see that ye bag you oh ana ba boy no ye ba ba o ba ko na kan chem o hwe na attitude ne ye se no be ma answer no a ebe ma wo hu se asemi ya me ko bosu yi ti se wo hwe de jana no odin a tempa no adu se me de tell se me kai me de tell so mbaba na fe wo pin wo chi okay na wo hu kwa e so fa so se me de tell me bua na me hwe ni a obe na wankasa wadwi wo ti wankasa wadwi wo se wo tirim be se ni aba no wa ko hu ni se de wadro ni konto so wale ebi anamfo no monam ohwe busia no bi bebre ma ye hwe no ma bebre e de haye ho ndi se no ma na wa hwe ni na akeka bom no hu se wa wale na we twa no ho a problem akola iso abaye ayaman ebe iso akola ti be no akofa na ba enti no me kan se onin kan enye osime o pamanches na no ahye de dum na hwe na wa hye se eja no ano ode anase se bema no ye bema odokan no to no odo me adama de yina ndi bema ne betuwa ka che ne se oh na kwa no na de na dada e bia won kan che mutie se lo zika obesia yina zika senia ehia na mi hu se de meka enye hwe se bema ne bema wa pa se ono we bobra ate bia mekai se mama ni so ti bi di bisie e bia ye kai kro no ne hye ne ntuam se tie so e nan kra that omo amane e se wo de wo twene ho a na kwati a dabi o ye bodu nka asem no hye ne ye be firma ba ansa wakodachi no ba so ka so ne rade na dum ne tom no so wonya idea we tete na ho ba so hye na ejade mo onko na chi ansa na fe onfa anada pride no bonram na no de ye danya ese be mani hu no ansa ma filo bremu ha kakra sisi ano se na ma aka ne nkwanka na onpe sofo na onpe busuafo bi na wo mon ne be mani nkasa se ne wo na esa odo ame wo ma ontimi di sie kakra e kwan be so na sisi a wo mfa ma wali emra so medasi sese de ehu yin se obabu obi amane sa men ni pe free baby aba be ma ne nchen okay ono anka nkyere be ma o hia konwasie bia efisese wa mo be ma na amane na be ma no wo ho no ma wo sofu ani ana wo ma me ni ye no wo nkomo
eno kwa be asem okay ebeje be ma na yam mo since ono ankasa be ka kire no okay bra say ne wo o ade na dada dai enchiremu a wo ma na beto na so no ka kire so wo do wo a okọ na wo hwe ne ma bebre hu ana ode po beja amaka oh okay waka say ma mi hu akwala no obeti ase since obi fra bonten beba o ma besi hu nkonya aka kire no ebe ye ne ya wan kan kire enya asemesi a ana ase nya wo kira me koyo ho ade a nka wa mama ne wa nya ade empenfo ne ba obetimi de o manim fere age pene nso wale ne enyina na wa wutimi pona mane de a mienu ntase betimi aye adwuma na eye chenchena se won ka no kra na o chena binti ama o chena binti akwa no de ne besi akwa akosi dabe o de ne besi akwa akosi dabe ebetom bire na wo hia be ma ne moa ebetom le bi ye be frɛw ebi a oba ne sei oba sida no aka kire hukum Mrs. Sabano ana madam Fubiba e ma meka kire enti bona mane e bia bebi abofra ne te kura enye obeka se kofa ne bra e betena ye nchen na waboa woni hwenem enti obona mane e beboa pa esense wonka that's si ade e kame se wo Ghana se no wawo ba ko na oni be ma bi hihye wa na wo de wo se wo mfa wo bansie onya kobo so se ujafo mesrewa ma wo ba ko pe ho na obeja wo ho na ho na se ba na mutu se restaurant na mutu se yin ahwe kura bia no na obetu aka wo beja ho enti na se attention de ye hia se ya ye de anu yie bebre ye nua ba ode wo hawo ebeto eye kwentwuwanim empanifo se wo musrewa we hia busuani bia se wo kofa busuani bi na wontimi mfansie nso forever nti wankasa akofa petrol ni jana na fa som na hwese na eja no ebesi anade wo hwe na eja ne debe mama me bra te se o de petrol ni so na eja ne de bombomu wa ede na wo be ye ede na wo be ye ho no na wodi nkan hu nipa na ne na ekọ ntina wale na enkate nje enkate ho o na de si ano nipa no one wo na ebe nante o so do e na ono be bobra enna o problem a wo ni na ye odena wontime nka nche na wo bie so na se wo bie so na se o pieti eni aba se me ka cho se ye trans se de be sinkonwa papa ama aye sinkonwa no ano yie nso aba wo mo se we wo hia sofo wo hia busua pani wo hia dicknesses akono bia wo awale ni wankasa nkasa afrebe ma ne trans na wo ne nka na hwe senia ni suno obeje oso afa ohwe na se ne bono wo suru bebira na wasan so asan wachi aiso odwan okonachi no wasan bepim no na wasan san wachi bi na wo yesa homework we nso kwentwa o frame ya still na ye beje oso dia anu ye na ba me ne eye Reverend Mrs. Victoria na chance ne Mrs. Philomena Ampof na ede enkomotwetwe ede bro me da asesa wo twen akra